Let's have a look some idioms and phrases. Hey han enila, don't judge a book by its cover. Don't make a judgment based on appearance. Mo thil alandan ang ringot in tesu. Tin bisaw chuan handai la. Thil hipon laman landan ang ringot hian an chung ril hi lo thathin lo. Mo pon lam chedek chung ril lam thadek boka aom thei tho bok tina ni chu. Another example han enila. Dave looks very innocent, but you can't just a book by its cover. Dave chu pon lama landan atang chon a fel mel hle mai a innocent hle mai. Ma se a chung ril kha riat lo wang khan pon lama tang a landan ringot khan te su. Tina ani don't just a book by its cover. Kan di chuan thil alandan ang ringot in te su. Pon lama alandan ang ringot khan te lo tur. Tina ani chu. Hey he han en leila. Grin and bear it. You accept a difficult situation and try not to let it to upset you. Mo har satna le kan tumlo anga thil alo oma pomrem dam kan thiam na nun keimani in nemna khatiang kha anita ni entirnan heta hian. Our flight has been delayed 2 hours. You'll just have to grin and bear it. Mo kan thlona chu dar kan ni lai hei an tit lai tlat meya thin rim lovin hi lung hnur lovin kan ha ram angai ni mo khatiang song khan grin and bear it ti chu har sat na le kan tum lo anga thila lo om po pom rem na ram nun kan nei nang kha anita ani chu. Hei hi han en le ila. To be like riding a bike, said of something that you never forget how to do. Mo thil ilo ti thanto I thiam bel I thei hil mai lo hatiang soina kha ni kan thiam bel em ani chu tiang soina chu ani ta ni example han pe ila. I have been swimming in a year. Mo I haven't been swimming in a year. Kum tam tak tui ka lo hleu to si rawa ka thiam lawanga tui hleu chu lo ti ta ni. Don't worry, it's like riding a bike. Lungai reng su heng te chu thiam sa lom thei hil lawang thiam bel sa lom atingai lungai tiang chi khamo thiam bel to sa em soina kha. To be like riding a bike antita ani kan thre thiam ang chu mo. Hey hi han en leila. A blessing in disguise. Mo something that seems bad or unlucky at first, but actually results in a good outcome. Thil alandan athavak lo mel tak avoi khatna alandan tha lo mel tak ma se atopa tha hlim om le si em soina khani entirnan leikan laya hatir chuan aha tha kani atopa chuan lungthlu kan lai chuak katiang khamo atopa thil tha. Example han peila. Dave got fired from his last job, but it was a blessing in disguise because he got a better job. Dave chu an na ma sa tang in an ba na ma se van nei thak tak zo kan ni tan chuan na tha tak me thoka tini. A blessing in disguise ti chu atira avoi up farsa thalo anga langsi ma se anuwa van nei na kan ta na hlok na jok lo thleng tina soina angkha ani kan rethiam ang chu mo. Hey and Layla, the apple doesn't fall far from the tree. A person grows up to be very similar to her parents. And thatu te ang sirani ti in handa taila miso chuan hey miso apo sinluku nga theidang ara ngai lo kan tiang hi ni pa te chhun fu em nu te chhun fu em atiang soina khani. Example pain han soila. He's always late, just like his mom. The apple doesn't fall far from the tree. Mo alo tlai si anuang chia ni sinluku nga theidang ara ngai lo antiang chi khamo khatiang si kha. The apple doesn't fall far from the tree kan ti chu ni kan thre thiam ang chu mo ai chu mi zo pon sinluku nga theidang ara ngai lo kan tiang kha ni mai. Hey hi en lengo
a piece of cake mo easy as pie ti nang kha na in anga really easy thil ol sam lu tuk soina kha ani hei chu ol sam hle mai example pe in han soi fi la that exam was a piece of cake mo kha exam chu ol hle mai ti na kha ni that exam was easy as pie ti nang kha na in anga ni a piece of cake kan ti chuan thil ol sam lu tuk soina ang kha ani ta ni ria thiam thayang chu mo actions speak louder than words and en leila what you do is more important than what you say mo ithil ti ati kha isoi mai ai kha na poimo zo mo ati hi soi mai ai in thok chak zo mo fa soi zu ti le mang si lo atiang te ai khan chon ataka ti chi mo tiang kha poimo zo ti na ni example han pe la heta hian Lyra have told me I love you but actions speak louder than words Lyra chuan ka hmangai che tia ma se hi ataka ti lan lo chuanin ka ring lo ti na ang chi mo ka tiang ang chi kha ani actions speak louder than words kan ti chu thil va soi mei lo wa ataka kan valan ti rang chi kha ka tiang kha thil ti da chak zo hi piang nu po ka hmangai che ka du che hi tia ataka i ti lan si lo kan chon om ji om lo li chu wang chuan tak khan ti lan tur ka hmangai che thil ti sak la mo ka tiang khan chu wang chuan kan thret hiam ang chu mo actions speak louder than words tra le mai hey en leila as cheap as chips very cheap mo very inexpensive thil man tlom lu tuk soina kha ni tlom thil man tlom tak soina kha ani example pe in an way hen han soi fiala look at the price of these shoes they are as cheap as chips he pei khok hi han en te heng pei khok ho hi han en te han van tlom em ve ti nang kha ni as cheap as chips chu thil man tlom lu tuk thil tlom lu tuk soina kha ani re thi amang chu mo ole hei hi an mang wor le tun la ya hit the hay mo hit the hay hit the shark kain angani go to bed go to sleep muro ti na mai kha ni example han pela I have to wake up early tomorrow I must hit the hay now nak tuk tho ma taka tho ka nga ya nak tuk tho mat ka nga ya tuna hian kamut anga ya ni mo hit the hay hit the sack ti chu go to bed I'll go to muro ti na ka ni hey en leila been out of shape been out of shape to feel upset or annoyed about something thil enga mo fa nga lung oi lo na kan nei soi na hi ani bere example han peleila anwai hian sorry I got so bent out of shape yesterday I had a bad day at the office apoi ka tihle mai ni min kha ilaka khei ka upset lu tuka ka lung oi lo lu tuka achan chu kan office lama buina kan to wanga ni tin han da taila been out of shape ti chu thil enga mo wanga lung oi lo na kan nei soina ani a ria thiam thei tura anga yang hey hi han en leila hang in there ti chu don't give up ti na kha ni pan san su pe sham ro kan ti na kha ani soi fia vak ngai na pom lowa anwa hian example pe in da leila I know things are tough right now just hang in there mo ka rialom tuna chuan thil hi a har sakhop mai ma se ban san reng su be sham ro ti na ani hang in there ti chu ban san su be sham ro ti na ani chu ole hey hi en leila pull someone's leg to joke with someone
alat le he thil hi tunlai an hmang na sa ti fiam ti der fiam mo mi kan va fiam ang chi kha ani heta anwe hian example pe in han soila. My girlfriend told me she was pregnant, but she was just pulling my leg. Kapial nun min ti der kapial nun karaya tia ma semin lo ti der mai lo mole ti nani pull someone's leg ti chu mi kan va fiam kan va ti der mai ang chi khatiang kha ni chiang tura la yang o en leng o so far so good, things are going well so far. Tun lai phrase a chuan alar ber pol ani hialo me thil eng kim chu tun thlengin ala tluang ala thazele mo so far so good tika and tirnan hey example pe in han soi fia leila how are you yen vazota so far so good ka try tun thlengin eng kim ala thazele tina kha ani I'm fine, yeah, so far so good. Tu tun lai phrase lar ber ani ome. Hey hen lengo, this is the last straw. Di ani ya, hemi om sia chu. My patience has run out. To run out of patience. Di na ani. Mi zau tong chuan ka do thei to lo, ka do thei nai na tlin to lo. Di na ani. Heta anway example pe in han sai fia le do ni la. This is the last straw. If MC doesn't call me back, I'm gonna block her for sure. Ka do thei nai na tlin to lo MC mi lo call back lo ani chuan ka block don ti na kha ni. This is the last straw ti chu ka do thei nai na tlin to lo. To run out of patience ti na ani. Hey hi han en leila break the ice. Make people more comfortable. Mo bầu ruột ti thazong le mi ti hlim tura thil han ti vel soina hi ani meya break the ice su heta example pe in han en tir leila my boyfriend told me a few joke to break the ice kabial pa chuan min ti hlim tu min fiam thu te athoa ti na kha ani break the ice ti chu mi kan va ti hlim do na fiam thu kan tho te mi an nuam an ti theina na kan va ti hlim ka tiang fiam thu kan tho na te ka people make people feel more comfortable mo mi ti hlim theina tu da engkim kan ti mo fiam thu tho te po engkim ka tiang chi kha break the ice an ti ta ni chiang ang chumo hey hi han en ve leila up in the air Tinia, not yet finished, uncertain, and with an unknown result, undecided. Tina ni la chiang lo, til la chiang chi alo. Kha tiang soi na kha ani. Example han pe la heta hian. When you are up in the air about something, you haven't yet decided what to do. Ani. Thil engma ala chian tak ma in nge thutluk na lo siam pop lo tur ti na kha ne mai ni entir na hey promotion ka mu do na manager ka kai sang do na ka lo po apung do ne chu wang chuanin I car ka vala ba nge ti hatiang ang thil ala chian ma ruang man na lo siam lo tur ani Katiang up in the air anti chu la chiang lo thil la chian tak ma soina kha ani chiang tura nga yang o be glad to see the back of be happy when a person leaves mo mi tu emo han kalbo kan lom ruk veng ang chi ngei deu te kan lo nei theita ni khatiang an han bawa kan lom na ang chi ka be glad to see the back of anti chu ni example han peila that guy bothers me I'll be glad to see the back of him mo kapa khan min ti buai reng akal bawani chong kalom via wang ti na ang chi kha ni be glad to see the back of ti chu a chiang emo chiang tu ra nga yang o barrel of love mo barrel of love a fun thing, situation or person, someone or something enjoyable
thil enga mo kan hlimpui hlimom teu soina na manania example han soi fia le do ni la we loved the flame yesterday it was a real barrel of love ni mina kan flame en khachu amu nom khop mai hlimom takani kan hlimpui khop mai tinani barrel of love ti chu thil hlimom soina ani chu breaking up the wrong tree looking in the wrong place to make the wrong choice mo du thlanna diklo kan thlan sualang chi mo entianan khatiang soina kha ani anway example han pe leila if he expects to borrow a money from me he's breaking a wrong tree poisa bu bin til don ani vai chuane ati sual viawang tina angani du thlanna diklo takkani achan chu ka re thei se poisa puk tur ka nei lo tina ang khani breaking up the wrong tree ti chu du thlanna diklo ti in da taila chiang mei ome the cherry on the cake ti chu cake chu nga cherry om ti na me ni ma se idioms chuan adang ta ni trong upa chuan ti la the final thing that makes something perfect mo hey mi so in han soi fia le do ni kan thil ton nuam tak nuwa be sei lo le a ya hlimom tak lo thleng soina na man thin kha ani ta ni the cherry on the cake chu chuan heta nuai example han pe la I have met my boyfriend yesterday and he gave me a new ring there's a cherry on the cake mo nimina ka bial pa ka huwa kan kalom lu tuk ka hlim lu tukani chumi chapa zungbun min pe a mo kaka the cherry on the cake I hlim to lu tukani bial pai mu khan I hlim na piala ma a hlim na le sual lo thleng ka tiang soina khan the cherry on the cake kha man thin ani chiang tura nga yang o hey hi hanen leng o life is a bowl of cherries cherry kan rianga hei thei muang deuh sen tik tek duam deuh hi ni sa phau hian te khin thuan mangna sa em ve bokani life is a bowl of cherries hanti chuan life is wonderful mo or very pleasant mi so tong chuan nun hlimom tak nuam tak khami soina kha ani ta ni example pe in han soi fia le do ni la life is a bowl of cherries cause I'm staying with my girlfriend mo kahlim hle ni kanun chu anuam em ani achan chu kabial nu bula hun ka manga kabial nu bula ka oma ti na ni a ria tiam thei turanga yang o hey en lengo hey hi face chikatania not give a fake mo do not care at all about something mo mi zo tong chon thil dang mi thu soi ang tele thil tiang po enga ma ngai lo poi salawang si soina khani hi entirnan athazong chuan mi thu soi piang kha fa zom su tiang te pona soi theyang example han peleila not give a fake what other people think ta po aron soi chi hi midang thu soi le an ngai dan kha poi salutuk lau tur mo khatiang khan a riat thiam them o riat thiam thei turanga yang o hey hi han bi leila let the cat out of the bag mo tell a secret mi so tong chuan thuruk soi chuak hril ti nang khani mo let the cat out of the bag ti chu heta anway example han peila really who let the cat out of the bag tak mo tunge thuruk chu hril chia ti na kha ani chiang tura nga yang o ole atop nan heida til velengo out of the blue with no warning suddenly and unexpectedly mo mi so tong chuan thil lo thleng thut rin lo le be se lo taka thil lo thleng thut khatiang soinan khan out of the blue ka man ani ta ni example kan penga nuai hian
A car came out of the blue and almost hit me. Car ka warning po pelen horn po pelen ron chuak thuta aron tlan chuak thuta min sutre pani ti na ni out of the blue ti chu warning om lawa khatiang anga thil om thut soina ka ani siang tura nga yang o